Bukan. Mag-support people. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih, hatiranan alhamdulillah na yari nakita niyo nagbalik pawesing kaya natagna sa talong taha waktu ini na suko sing kurumulya kuro kalasahan in waktu ini. Itok balku wairun narwain di Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauririn dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Alhamdulillah. Yari na isab kita niyo nakabalik pa programa na to amuin kabiaksahan ha kabiad tuwap to. Kumanap na isab kami pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Amin masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Aula na habunga sin pag-iman. Amin pamaugbog. Sin beriman usog, iwan beriman babai.
Dahil nga umat panagnaan sambil umat tinapusan amo na yung kita niyo ni papasinguran ka to taniyo sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala sababi mga sila yadto kakasi in Allah ta'ala ringa dunya awla na haadlaw akhirat. Mga kakasi sin Allah ta'ala pila adlaw sadya nanay kudeng kato taniyo imbulan indum niya iban sin adlawan niya tiyak kuyag sin Allah ta'ala in atay na to in anggaw takbaran na to mag-alup in ipon iwan tagipon. Nanaykod na rin kato tanyo, kakurang-kurang aon ka na naman na to. Sin pagdatong iwan sin panaykod, nanaykod na rin kato tanyo. Mga kakasing sin Allah Ta'ala rin ha mga pangadyan hiatod na mo domini maun kanyo, in nahasil na to karayawan hapagdatong iwan hapanay kuri sin Ramadan kato taniyo dawamu ta'atillahi wa ibadatihi wa jikri tutug in atay sin tao tutug in suara sin tao tutug impito ang gauta baran sin tao magtaat patuhan iwan magibadat patuhan lagi manumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yadto in nabaktan niyo amo yadto in kiyabin kato tanyo. Dahil nga sabab yan dungugon tanyo mga anak ka po imparman sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kamu mga bariman na mamarat say harukun iman unum, iban ya ammalan in rukun iman unum, udhkurullah. Panumtum kamu patuhan. Bita'atihi wa ibadati. Ing kaagin niyo manumtum patuhan. Pagtaatin niyo. In Allah subhanahu wa ta'ala. Iban tunggal impagtag-ipon niya. Impagtag-ipon niyo kanya. Ingan sinduayad tu jikrullah. Pagtumtum pa Allah Ta'ala laway ring pagtaat. Pagtumtum pa Allah Ta'ala laway ring ha pagibadat. Iwan pagtumtum pa Allah Ta'ala laway ring ha pagjikir. Udhkurullaha jikran kasira. Pagjikir kamu patuhan, panumtum kamu patuhan, sin pagjikir wajib, sin dum iwan sinadlaw, sin mahapon iwan mahinaat. Upat mga tuhan in taon. Bukurataw wa afila. Sin dum iwan sinadlaw, sin mahapon iwan mahinaat. Amo natin kabuhi na to, magtaat patuhan, magibadat pa Allah Ta'ala, iwan manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impanumtum mahinaat pamahapon, dahil nga mahapon pamarong, dahil nga roon pamaadlaw upatin taod niya,
inukuman niya wajib. Wajib magtaat pa Tuhan, wajib mag-ibadat pa Tuhan, wajib manuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkari na to tumunayhan, biya singkya na naman na to, sindum iban sinadlaw, habulan Ramadan, jukup in bilangan sin kita niyo, habulan Ramadan sin tahun na. Bang marihad tindagbus niya, tatagayyar ahwaluka wa khayatika. Aun pindahan, napinda ing kahalan mo, napinda ing kabuhi mo, hantara mo iwan sintuhan mo. Ada puninantara na to magkahi, bang di dumayaw, ing kahalan hantara na to iwan sintuhan na to. Tinamunad to in sarayaw-rayaw, di saan na to maparayaw, misan kita niyo magdaaw marayaw, na parayaw na to, ing kahalan na to, hantara na to magkahi, sin wala di mayaw, in kahalan na to, hantara na to, iwan sintuhan. Dahil nga sabab yan, in pagtumtum patuhan kablal amal. Hari pa kau himinang sinhinangan niyaon, tumtum na muna. Asna il amal, hawak to naghinang, tumtum da. Wa ba'dal amal, ubos maghinang, tumtum da. Bang marihad tuwing kahalan, pahuwa fi jimmatillah. In siya yan, halawang pamalihala sinallahu ta'ala. Mga anak ka po, ingkatan ibadat tanyo, katan bulan, awla-awlan ha bulan Ramadan, magpapalihala kita niyo patuhan, hakabuhi, awla-awla hakamatay. Di na to, karausan palihala unimbaran na to, magkahi. Dahil nga sabab yan, magkarunahan kita niyo pamalihala dahil hamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dua indan, tarikul ilal jannah wa tarikun ilal nar. Dan harap pasulga, indan yan siratal mustaqim. Dan mabuntul. Maita siya dan mabuntul, aun atulan agarun mo. Aun signal agarun mo. Tarikun ilan nar, wayroon datulan, magbaya-baya ni napsu mo, magbaya-baya na yung sahwat mo. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Inibadat taniw habulan Ramadan, mag-guide ka to taniw padan mabuntul. Nagbayta ka to taniw in amal niyo yan, amunan indan pabuntul. Amunan in akaran niyo, amunan in urulan niyo. Bukod pag-ubos sin Ramadan, harap na isab, paran way atulan. Kaya nga sabab yan, palman sin Allah Ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di tuod magsali, inta ususul kaun, iwan sinta unanal kaun. Biadahan di magsali, inta uhapaslangan suka, iwan sinta uhasilungan. Biyaon tuan, inagisin tauri sa law na kaingatan, bangisiw. Sintiwila na sintuhan, di magsali, in nagihinang pamarayaw, iwan sin nagihinang pamangi. Mga anak ka po, impagdatong paramada, impagdatong sin Ramadan, harap na to magpuy paran mabuntol.
Harap na to magtuoy palawang iukab sintuhan lawang marayaw. Misan aw mawaya palawang mangi tambul na. Sa na siya minang si marayaw. Dahil nga sababian mga anak kapo. Laong si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taumak kaywan tau Madina. Hanawa na junjungan alaihi salatu wassalam. Aw sya'ul amal. Ba'da ta'atillahi wa ibadatihi. Zikrullah. Insa luag-luag amal. Insa luag-luag hinang. Puasin pagtaat. Puasin pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na impagtumtum patuhan. Dahil nga sabab yan. Biulan sangan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uzkurullaha zikran kasira. Panumtum kamu patuhan sim panumtum sa taud-taud. Sabahan wa masaan. Ingkari niyo magpataud. Panumtum kamu sim mahinaat. Panumtum kamu sim mahapun. Laylan wa nahara. Iwan sinadlaw. Tanyo mga anak kapo. Aula-aula na yari nakita niyo hamasa. Wala di matuim masa-masa na tuniwya si masa si mga nakauna rin katutan niyo. Piyawidda kita niyo hani mat pagkaon. Piyawidda kita niyo hani mat pag-inom. Piyawidda kita niyo hani mat pakayan. Piyawidda kita niyo akatan kakukunahan sindasad taniyo. Habang mayan madawhat taniyo ing karayaan sintuhan na dunya iwan tutong basa na adlaw ka na kana. Amo yan mga anak kapo. Allah subhanahu wa ta'ala wa'y taanin nabi niya kahinapusan iwan sin umat niya. Uno yan impawaita. Haupu din umul niyo. Pataurun sin Tuhan. In taud sin amal niyo kaabutan niyo in umul ibuhan tahun sin ibadat niyo tiyo-tiyo. Parman sin Allah ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tunggala sadyain pagtagipon mo patuhan. Ay ikaw mabimbang sing kakaya-kayaan na dunya ini. Ay ikaw mabimbang sing makaiibog diya dunya ini. In makaiibog, himinang kau sing karayawan diya dunya ini. Intong basin Tuhan labi ring sing karayawan diya dunya ini. Amo na yung suwa. Buko ni makna niya pasaran na to ng pagdunya. Dia aksentuhanin Adam, ibang sinanak po Adam, pamarintahin yung dunya. Dia din yung pamarinta. Pamarintahan niyo, pagtaat kamu patuhan, pagibadat kamu patuhan, panumtum kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin kagi na to nagibadat halawm sin Ramadan, wayroon hiluhala. Wayroon pagigil, way pagjangki, pamarintasan dakula. Dan yung mga anak po, sa bukunin pa, yung pangatod na to pamarinta. Amuyad to mga anak po, wajkur rabbaka ijanasip. Ay mo kalupahim panumtum patuhan inununo pakaradyaan bang aun kalupahan mo. Sabot kau nga ang sinto. Ay ikaw sumabot mag-astol. Ay ikaw sumabot magdukal. Sarawa, sabot kau nga ang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabot kau sing kabasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka. Palman sinallahu ta'ala panabi niya. Agad na yung umat niya, pagtag-ipon kamu patuhan.
halawong kalamma, halawong pagtulak-tulakan, halawong pagbunuan, subay na mabutas inyawalihan ni Bandasan. Kalungay, mapantok penakal, kondisyon penakal, di niya bugtuon. In panumtum niya patuhan, in palsugpatan niya, pallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, makakuyag, India kato tanyo sin Ramadan, iwan simbinin kato tanyo sin Ramadan. Uno yan tuhan, kayaw mawaladat ng In nag-ibadat marayaw habulan Ramadan, bang punon katantanin ibadat nila, in amal nila, in pagtaat nila, in pagjikir nila, biya sila sinampapiyag anak, way rusa-rusa nila. Aon patuan kakuyagan, masira kita niyo piya kuyag sinallahu ta'ala pag-ig sin Ramadan. Dahil nga sabab yan, impamung si mga sahabat kato tanyo, abshiru, 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 watakaddamu. Kuyag kamu tuod. Kahayaw dya kamu kuyagan hantara niyo magkahi. Kuyaganin hansa ma-beauty, kuyaganin beauty handsam. Mga 2 taon na kaw kuyagan, bukon na handsam. Ungas na, kimbi na, king na, nagtutungkod na. Sa kuyag kaw hakawayaan sin Tuhan. Uning kakuyagan, kawayaan sin Allah Ta'ala. Iwan sung kaw paunahan na kawayaan sin Tuhan, ay kaw magbalik paulihan. Mga anak ka po, Beta, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, pagpakuyag ka, tutan yung sintuhan. Minigin Ramadan, halawang kakuyagan, awang pagkakuyagan ng buo. Hakulay sa uwan. Uno yan, tuhan. Man sama Ramadan. Siyusin na kapuasa sin Ramadan. Na-complete niya yung kabayaan sin Tuhan. Bukon niya na-complete yung kabayaan sin napso niya, yung kabayaan sin tiyan niya, yung kabayaan sin anggaw takbaran niya. Sa na-complete niya, inibadat kabayaan sin Allah Ta'ala haruman, iadlawan, mahuli. Nagpuasa siya unom. Simbulan Syawal, ثم أتبعه 6 من شوال كصيام الدهر. Biya niya sinapuasay ng katahon. Unom adlaw rin puasa no. Unom adlaw rin napuasa mo. Halaw man sin Syawal. Akuyahan sa lagu-lagu. Biya ita sin nabi mo, kay mo, piyabay ita sin Tuhan kay mo, puasa kaw, unom adlaw, halaw man simbulan Syawal, in pahala iril kay mo sin Tuhan, hang katahon. Biya mo sin napuasa, in hang katahon. Makakuyag mga anak kapo, dahil nga sabab yan, sambil bayaon, timag na ni mga tao. Ajrun kabir. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ija radiyal abd. Apabila kimuyagin ipon, hatag ipon hinang kabayaan sin Tuhan kaniya, ang paniyahinang inhinang kabayaan sin Allah Ta'ala, unim beta sin Tuhan kaniya, kuntu ma'ahu. In ako salta niya. Makna niya, in ako tumabangkan niya. In ako kalasahan ko siya. In ako palihalaon ko siya. Hisiyo, Allah subhanahu wa ta'ala. Di na matawangin tao sin tao. Misanin ama, di na matawangin anak niya. In anak, di niya natawangunin ama niya.
magkarunahan kita niyo tatawangan day nga Tuhan, paama, paanak, palaumbay, papamily, pakatiluan. Nalugpasin nikmat yan ugara kato sin Tuhan. Tiyo da inyanug haraan nikmat sin Tuhan piyakay niya. Pahikakuyag kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, pabilan ipon yan, kiyuyakan siya nagibadat sin Ramadan. Kiyuyakan na isab siya, yaitaan sin Nabi, aon pakakuyakan, unom adlaw po asahon niya. Dairik ka, atawa nakukuta ka, manjarira. Hapulan, Syawal, wangman, hablaw man sin Syawal. Kakuyakan siya sin Allah subhanahu. Ay kita niyo tumay ko di nga kakuyakan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalawng si mga tao, akad di ko na kaya. Wala da kauliubos sin Tuhan bang muri makaya magpuasa. Ulong sin Allah ta'ala, hinangasad din mga hinang ini. Biyak da kau sin nakapuasa. Bang matandi kau makaraus sin bihad turagbus. Di mo karausan in unom adlaw, direct. Di mo karausan in inutinut. Sa habar iman kausun nila. Hajuko pil pag-iman nila kausun nila. Nawang muri karausan. Hinangasad dyan ini. Number 1. An-niyatus sadika. Ay mo tungod pindayin niyat mo rin nga pagnagnaan pagdatong sin Ramadan. Pagtaykod sin Ramadan ay mo pindaha. An-niyatus sadika as-salih. Pag niyat sadya kaw pamarayaw, pag niyat sadya kaw simbunal, ay mo pindahi, inniyat mo, simud kaw nag-ibadat sa bulan Ramadan, pagtaykod sin Ramadan, pag-uus sin Ramadan. Ikarwa, asya'i alal armalati wal miskin. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an قال السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالشائم لا يفطر رواه مسلم. Pang matandi mo na makaya, mo sa simbulan Syawal. Number 1, parewa jannat mo. Ini karwa. Inagama na to, agama pagkasilasa. Dinul birri wal rahmati wal wafa'i wat tarabut. Agama nagdaak pagkasilasa. Agama nagdaak pamagtulong tawang. Agama nagdaat pamagbagot pangatayan. Natuan dua wiyata sinabi. Tabang. Pag masusakaw, pagkainarun kaw hatao, nabutas inusog. Iwan sin asawa niya. Nabutas, nakauna nawa pa tinusog. Yaunin bagay. Armala. Magkainaron siya, magkarunahan siya, tumawang kaniya. Buko ni sabing kaywanan na saukat na balo, long na matawid siya simbalo yan. Buko, palihalaon niya, habukon bihad timaksud. Tabangon niya sabab magkakunahan tatabangan. Tabangon niya sabab magkakunahan. Akaruning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na igim puntukan kalasahan niya.
hisyusin tao makatabang. Hanawa na rin kaniya, nanaykod na rin kaniya, inkalasahan niya, unuin tao yan, impanabang niya yan, kal mujahid fi sabilillah. Biya siya sin nakapag-jihad pa. Nagatubang iban sin satri. Hat niya tiyabang. Hapikilan niya, hasangsa niya, hari siya mag-interest. Haway personal interest. Sakawa in-interest niya, magtaat siya patuhan, mag-ibadat siya patuhan, magtumtum siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay rin nga pagtabang, labay rin nga pag tunay sin kagaus-gausan hitawang hatauyaon. Uno pembeta sin nabi, kalkaimi la yaptur. Piya sin tao nagsasambahayang sunnat di humali. In pahala niya, hikarwa. Ini katu wakas sa imila yuptir. Biya sin nagpupua sa sunnat, di na siya magbuka. Mga tuwanin darajat. Iyanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang matandi kau makaraos magpuasa. Gausa ba? Kaya kaos mo pa yung pagpuasat, uno madlaw. Di matabang pakawhabay ni Ragbos. Ikaw na in umbol da kayo tao patuhan. Ikaw na in sarayaw-rayaw tao pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadun niya iwan hadlaw ka na kana. Nakawa mo yung pahala mujahid. Nakawa mo yung pahala nagsasambahayang sunnat. Iwan nagpupua sa sunnat. Ini katu wal miskin. Haba nga yung mga barhada. Ini kau siguro na yung pagkaon mo si Maynaan. Iwan sati mo. Anli sati. Anli paa. Anli atay. Hinsila laong way masiguro. Wayroon anli kanila. Yung mga miskin ini, hisyusi makapalihala kanila, langgong nila yari hababaw singgumi, sababin sila maglanggong, wal mu'minuna ikhwatun fid dunya. Imbar iman magtay mangud sila yari hagumi, kaya pagtay mangud sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisyusiyo, makatawang kanila ini, hahajatun nila, in sila halawm susa, in sila halawm sigpin, pahayangun sin Allah ta'ala yung makatabang kanila. Kaya dininhayang nila, ano haraan sila pahala, biya sim pahala, kal mujahidi fi sabilillah. Biya sin nagsasambahayang sunnat di mundo. Biya sin nagpupua sa sunnat di magbuka. Makakuyag mga anak kapo, dahil nga sabab yan, pakuyagun na to. Injan tong na to umalop, pakawayaan sin Allah ta'ala, si mga karayawan, iyanong hara kato taniyo, a'la darajatud din. Amin bukon taniyo harap pababa, harap na to pataas bukon mag-isa-isa, narana to in siulakan, narana to in tumpukan, narana to in katiluakan. Na biya impapatahama sa nato ini magbaran-baran nafsi inaraman nato bukon magbaran-baran kaya kita kato tanyo sin Allah ta'ala kawantag upat kajama sambahayang bihaning kaagi na nagjajamaa sambil impagkaw na lambay marayaw
nagsasaw-saw in ama, iwan sin anak kapwalang bahay. Kakalilong sin ama, una na kamo, paunahan yun na, yung mga, ini, masub kumaon yan. Napagsud niya, way na kaniya. Sabang yad to nag-aakad-akad, hang kalamisahan, in makaon sinang katao, makakaundo ang katao. Uy, may tayad to. Allahu Ta'ala magdirihil gana. Allahu Ta'ala magdirihil rijiki. Min haysu la yahtasib, min haysu la yash'ur. Haway niya na vista, hari niya ka na naman. Nawang niya isa-isa, luma mo dindi pagkakitaan. Yan nga sabab yan. Hambuk ulaw so, kumplitin uyaw yaw nin dua mata niya, yaw nin katantan. Kaya uya kulong na kiyansukan. Main kanin mga miskin, bang mahal kanin ista, di na kuriunin ista. Hinagisin ama mga anak, dupunin niyo sa dyan ista yan, ang panurupo ni, in siyang lag niyo, bang siyang lag, iwan, bang kaunon, dupunin niyo sa dyan, bang man aun nanam. Kiyan sukanin ama, kiyan sukanin ina, kiyan sukanin anak, inista yawn da, nanam sa dyan. Namayta sila kiyan sukan, miyakad haatulan. Namayta nga to isa-isa niya ramukuri kan sukan. Sabab aun imiban kaniya. Nag-agaw siya isa-isa niya. Nagpasarap siya sinisa-isa niya. Wala siya ng lapay. Tanyo mga anak po. Na yadto imbeta kato tanyo sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang nato yadto na hinang imbiyato ragbus ilajuhum kaya ubatan nato ing kasusahan. Imbaba iyaw nalawa ing kasusahan niya kaya gantian ko yan. Miskin niya halawm siya kasusahan kaya gantian da ko yan. Kaya nga sabab yan, hikasulga si miskin indayahan, hikasulga sindayahan miskin. Kati ko ninibang miskin sa jawirayahan. Namit yan bang dayahan sa jaway miskin. Yan to yung dayahan nagkakalga jambatan. Yaw ning dayahan nagun. Kaya nga sabab yan, at tarabot bainahum, papagbuto ko sila sinallahu subhanahu wa ta'ala, pakuyagunin miskin, pakuyagunin dayahan, may ta sila kumuyag, makad sing kabayaan, sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga kakasi sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bulan sangan na to, imbaran na to. Simpamulan sang sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala kato tanyo, damit kiyan pamulan sang sinjunjungan tanyo alaihi salatu wassalam kato tanyo in Tuhan tanyo Rabbul Alamin kauhaan takupat kajam di kita nyo mabutas in atay na to impito ang gautabaran na to magtaat iwan magibadat iwan manumtum Allah subhanahu wa ta'ala tubtob na rin to salam doaan na mo ha mga kakasi tiranan bang mayan kita niyo kapag unay-unayon sin Allahu ta'ala magtaayon hakabayaan sin Allahu ta'ala uuhon na to inatay na to uuhon na to inkabuhi na to uuhon na to inyawalihan na to papag-ibadaton na to papagtaaton na to biyasing kaagin na to nag-amal iwan nag-ibadat halaw man sin Ramadan nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.